Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki ivugira ku muyoboro wa YouTube. Tubazaniye amakuru yo kuri aya manywa yo kuwa 24 z'ukwa 9 2024 kuri mikro muri hamwe na Sentama nkuko bisanzwe. Ndi hamwe n'umushyitsi tutari duherukanye. Ikaze mushyitsi wacu. Urakoze cyane, uwo nta wundi ni ripoti ya risasi na majeru eke Shambaride Nyirimiripuko mwenyewe Magashi TV. Mumeze mute bakunzi ba Nuru ya Mashariki, muraho murakoma? Nari maze iminsi ndwaye, ariko mu by'ukuri nanjye hari amakuru yakomeje gucaracara, none numva kwiyumanganya byananiye, ndumva nashira n'uru ku munwa, ndumva namera nk'umuntu wagira ngo hari umbonye wagira ngo ndi nko mu kibuga cy'umupira wenda ngo urafana gutya, ariko mu by'ukuri burya satani nakorwa n'isoni nawe uzamwishime hejuru, niko bigenda. Bwana Sentama se mumeze mute n'abakunzi ba Nuru ya Mashariki? Turaho turakomeye Bwana Magashi, twari tugukumbuye, wari umaze iminsi warabuze Bwana Magashi. Abantu baribajije batese Magashi yagiye mu butumwa, Magashi yagiye he? Bwana Magashi wabibwira abakunzi bawe wari waragiye he? Ntahandi nari naragiye, nari maze iminsi mfite abashyitsi ndifatanya n'akazi, ariko mu by'ukuri naje kugira gutya nza kujya gusura agaporoje ngira ahantu mu Bugesera, ari maze iminsi nkurikirana uko kagenda. Hanyuma mpageze rero nimugoroba nza gufatwa n'ikintu bita malariya. Rero mu by'ukuri ntabwo nabaye nyumva aho ngaho, ariko nanone akaba umuvandimwe inshuti yanjye cyane, twafatanya imishinga tumaranye igihe kinini cyane, ibikorwa twubakaga inzu ye. Ku ruhande nashyizeho ndavuga ni inzu yanjye, zabona ofisi yanjye, akaba ari manager wanjye, akaba yarandwaje n'umudamu we. Mana ibaho umugisha rwose. Ubu nari ngiri mu Bugesera, mu by'ukuri twari peme ndaza kuzimara nijoro kubera malariya. Reka tukwifurize kurwara ubukira Bwana Magashi. Wakoze cyane. Rero aha hari inkuru navugaga nti Magashi nataboneka rwose ngo azabare kuri iyi nkuru bizambabaza, nanjye nzabirwara. Bwana Magashi, wigeze wumva, wamaze kumva inkuba yakubise hakurya mu kibira? Mu by'ukuri rero hariya mu kibira hari inzoka z'imbarabara zarumira abagore, zamariye abagore. Hari ahantu hari ibyugu byinshi. Ibyo byose rero ni ibintu bikurura imirabyo cyane n'inkuba cyane. Yego, kuko ni mu ishyamba ry'inzitane. Iyo hari ibintu nk'ibyo rero iteka ryose burya inkuba kuba zakubita ahantu hari ibyugu, ubona biriya byugu byarafite ibitwe binini, byarariye birahaga, binywa amaraso aho ngaho birahaga. Hanyuma rero urumva rero byaje kugira gutya byikururira imirabyo myinshi, kuko muri ibyugu iyo biri ahantu burya uzarebe n'igiti kiri aho hafi, nubona umurabyo ukaba uzi ko kiriya giti kirimo icyugu bahita ukirukana, kuko imirabyo y'inkuba izirana n'ibyugu. Ibyugu ni ibintu bibi cyane, bigira n'ubumara. yego. Ariko mu by'ukuri rero iriya nkuba yarakubise n'ibyo koko. Mu by'ukuri ikibazo ahantu tutarimo kumvikana twese, ngira ngo mbwire n'abadukurikiye n'abagiye bakurikirana ibinyamakuru bikomeye bindi bivuga hirya no hino, abantu barimo baribeshya ku mubare w'abahitanywe n'iriya mirabyo n'iriya nkuba. Mu by'ukuri iriya mirabyo na ziriya nkuba, urebye imvano yabyo usa naho bituruka hariya hepfo bituruka muri Purene. Yego, na Purene kiriya, yego, azamuka uriya muhora wose, yego, bikaza byinjira hariya za Bukinanyana, ugakomeza hariya hose ni ku Mwegege. Hanyuma rero mu by'ukuri uwo muhora rero umaze iminsi urimo avuga nyine mu by'ukuri ibintu bitari byiza. Igihugu bimaze iminsi byarigaragaje muri ya misozi n'ariya amashyamba yose, ndimo ndavuga nyine bikurura inkuba. Hanyuma mu by'ukuri byaje kurangira ibintu bitagenze neza, kuko byaje kurangira inkuba ikubise hariya. Ni ukuvuga ngo rero mu by'ukuri impamvu urumva ibyo ari byo byose, hari abantu bari hariya twarimo tubivuga. Hari ahantu hari ikintu bita FDLR nyinshi cyane. Twagiye tuvuga inama zagiye zibahuza na perezida w'u Burundi n'iperereza rya Kongo. Twagiye tuvuga ukuntu bagiye babahuza. Urabizi FRN na FDLR ntabwo bavugaga rumwe.
habaho inama yo kubahuza. Rero biranavugwa ko aba bantu bashobora kuba mu by'ukuri bamwe baranasubiranyemo, kuko FDL na FRN hagati harimo abarundi. Aba bantu rero bakaba aribo batumye n'iyo mirabyo iba myinshi cyane, bakaba nabivuga ko bashobora kuba basubiranyemo. Nubwo ikibazo kimwe cyane kivuga ngo RDF gatemba mu birungo ngo mwishyamba abantu yagira ngo ukigara. Nayo bya RDF baba bashaka kuzana aho ngaho ntaho bihuriye n'ibiba byabereye mu kibira rwose. Nibarwana urwo bariho, igihe cya RDF kizagira niba bayishaka bazayibona nk'uko bagira gute bayishakisha. Reka Bwana Magashi, reka reka tubanze tubwire abakunzi bacu ingingo z'ingenzi tuganiraho, noneho turagaruka iyo ngingo turayigarukaho mu buryo bwimbitse. Gusa nashatse kukugaragariza ko byari kuzambabaza iyo utaza kuboneka ngo uganire kuri iyi ngingo. Kubera amashyushyu menshi ndumva nafatiyeho birumvikana. Ingingo rero tugiye kuganiraho, turaganira ku isubiranamo ryabereye mu Bambiro habaye isubiranamo aho FRDC ifatanyije na MONUSCO ifatanyije na bariya bayifasha abandi bose bagize batya bahangana na FDLR, batangira kwirasaho guhera mu rukerera rw'isa 8 z'ijoro iri joro ryakeye. Iyi ngingo turaza kwigarukaho mu buryo bwimbitse. Turabaganira nanone kuri iriya operation mu kibira yabereye kwa General Neva. Ikindi tuganiraho ni inama ya General Major Peter Chirumwami Nkuba, aho yayoboye inama ari hamwe yayoboye inama y'abayobozi b'imitwe ya Wazalendo, no kuvuga za Nyatura, Mayimayi n'ibindi byose. Ikindi tuza kureba, turavuga ku bayobozi ba Rubero, teritwari ya Rubero, aho bamerewe nabi. Rubero imerewe nabi mu gihe cya bugufi dushobora kumva ngo Rubero yabaye tombe. Ndavuga Rubero kuri teritwari. Ingingo tuganiraho rero nizo ngizo Bwana Magashi. Reka twigarukire turebe hariya mu Bambiro uvuye Goma werekeza Sake, ujya kugera Sake, hariya niho hitwa mu Bambiro. Ahangaha habaga pozisiyo ikomeye cyane, ibirindiro bikomeye cyane bya FDLR, ndetse bivugwa ko umuyobozi wa FDLR Omega ariwe Ntawunguka Pacifique ari naho yari afite icyicaro. Urumva rero ko ahantu hari umuyobozi mukuru niho haba hakomeye Bwana Magashi. Guhera saa 8 z'ijoro ngo byakomeye hariya, byari bimeze bite? No kuvuga ngo hariya kwa Omega rero. Yego. Kwa Omega buriya kuri uriya muhanda n'ubundi ugisake, buriya hari icyo bita defense zigera muri ebyiri zose ziri kumwe na Omega nyine wa leta majoro ya defense. Yego. Do defense rero ngo nizo bahereyeho. Yego. Ariko nanone wanareba ugasanga ukavuga tusaba abantu ibintu baba bakina nabyo babeshya abantu, ibintu birumvikana. Abantu murabana, abantu muramwana, abantu muririrwana mukorana operation mwirirwana mu manama n'iki, warangiza ngo wamuteye ngo maze ngo uramuhusha. Ariko iyi mitwe baba barimo ubu rero ndagira ngo twigire mu kiganiro twerekana akagambane n'imitwe mbese barimo barayiteka. Niki kirishe inyuma yo gusubiranamo kwa FDLR na leta ya Congo na MONUSCO na bariya bose babiri hari. Twigire muri iki kiganiro turi kiriya kuko izi defense kuko bazitwite birukanga na FDLR baragenda. Hari ni defense iri haruguru bahita ngwiki werekeza ku birungo bahita ngwiki nyibutsa ni Rushayu. Yego. Defense ya FDLR Rushayu nayo bawari. Yego. FDLR barimo barayerekeza mu birunga, kandi mu birunga urabizi hari hirya ya zanuze za Rushayu naho urabizi ko y'umuteseretse kubakubitira n'abirukankana, ariko irangije bongerera hareka. Erega buriya hariya mu Bambiro ngo bari impunzi, bahaje ari impunzi, ubundi aho bari ni hariya hejuru ku birunga, aho yabakubitiye barahunga bamanuka baza mu Bambiro. None kugira ngo mu Bambiro yari yabo nayo ntibari bayifite. Ubu batijwe. Yego. Niba ikindi cya kabiri nanone. Yego. FDL nayo yashatse kurwana, ntabwo bariya bayinesherega burya nanone. Nagiye mvuga kenshi n'ahantu usanga M23 itindamo gake, n'ahantu usanga FDL, ariko M23 ahantu isanze ntuze FARDC, ahantu isanze nubwo baba bariya bose bantuze ba SADC, ahantu yasanga za Nyatura n'ibiki, ni twende. Ariko abantu upfa guhanyanyezamo gake ni aba FDL. Abandi wenda kubera ko baje bazanywe no gupfa, abandi banyanyezamo gake ni abarundi. Ariko ntabwo bavuga ngo FDL iranyanyaza, kurwana na FDL zirimo kwata ikibonobono.
yego nuko rero niyo mpamvu ibi bintu tugomba kubitindaho. Izo defense koko bayikubise FDLR basa nk'abayizamuye hariya hejuru mu birunga, turaza kureba se mu birunga mu 23 nayo kuri yari ihari ese yayiretse nayo irakambi, ese barayiboherereje bimeze bite? Ese izi FDLR ko barimo kuvuga ngo bayirasheho n'iki byose bihuriye hehe n'iyi mishyikirano yari imaze iminsi? Ese bagatunya babeshye bati twabarasheho, ugasanga niyo mitwe rero barimo. Ntabwo washaka kurasa abantu mu mukorana mugira mute ngo barase kuriya, biriya ni imitwe batangiye kugira ngo FDLR base nk'abihishamo hariya, abandi bakateye amakona byose kwa kundi bapanze wizidro, hanyuma bavuge bati dore icyo bantu twarakirangije ngaho. Ni biriya byose ni ubujarwa, ni ukujomwa, ni ukubura icyo babwira abantu, bagatangira kwikoresha amakosa amwe n'amwe. Mu nama bagiye kenshi, igihe cyose twagiye tubitangaza hirya no hino kwa Magashi, tubabwira inama barimo, tubabwira uburyo bagiye kwitwara muri iki kibazo. Ntabwo rero nawe bidutunguye, niyo mpamvu aya makuru tugomba kuyaha abakunzi bacu bakamenya aho ibintu biva naho bijya. Bwana Sena, urabivuga ukuri Bwana Magashi, nubwo twabihuje n'imishyikirano n'ibiganiro bya Rwanda, tunabihuze n'uriya muyobozi w'umuryango w'abibumbye uriya wungirije Jean Pierre Lacroix, aheruka Igoma, aheruka Kinshasa, agera Igoma, agera no muri Ituri, aho baganiriye n'ubuyobozi bw'intara, baganira n'ubuyobozi bw'igihugu. Ngira ngo hari byinshi bumvikanye bishobora kuzavamo nuko MONUSCO idataha ahubwo ikaguma hariya ngo ifasha FARDC. Ibi rero bikaba kuba barashe kuri FDLR ntabwo ari ni impuhwe nk'izabihehe, reka tubivuge dutyo, ni impuhwe nk'izabihehe. Ngira ngo bihehe urayizi, iyo mvuze bihehe kuyirasaho rero ni ukugira ngo bazagaragaze ko ibyo bagombaga gukora babikoze byarangiye. Ariko kugeza n'uyu munsi ngira ngo ikintu kibarega kibagaragaza kiracyahari, kuba n'imishyikirano yabaye tariki 14, 15, uyu munsi tukaba tugeze 24, hashize iminsi igera mu 10 n'imyanzuro ya biriya biganiro itarasohoka. Ni ukuvuga ko hari ahantu byananiranye. Ibi ngibi rero aho byananiranye byagaragariye aho umuhuza ariwe perezida w'igihugu cya Angola João Lourenço yihamagariye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, aramuhamagara baraganira kuri telefone, niyo makuru twamenye. Ariko aza no kohereza intumwa ariyo Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Antonio Tete, amwohereza i Kinshasa kubonana na Tshisekedi. Ibi byose nta musaruro byatanze, ariko kubona yaroherejeyo Minisitiri intumwa akayohereza i Kinshasa, bigaragara ko ruriya ruhande ari rwo rurimo ikibazo cyane muri ibi biganiro, ni rwo rutuma ibi biganiro bitagenda neza. Bwana Magashi, ibi rero yego byarananiranye ati ku buryo n'ibyo twabisinye saa 7 z'ijoro, saa 8 z'ijoro, isaha imwe urayigabanyije. Yego urabibona rero biriya biraza bigahura n'ibi byabaye. Biriya ni uburyo bwo kwiyerurutsa kugira ngo bagaragaze ko ibyo bagombaga gukora ni ugusenya FDLR, bagaragaze ko bayisenye, noneho bavuge bati ntayigihari, ibindi byose twagombaga gukora twarabirangije. Ariko nanone ahangaha dusubira inyuma turebe, hari gahunda yari ihuriweho, yari yaremerejwe mu nama y'i Rubavu, aho abashinzwe iperereza, abakuru b'iperereza n'ubutasi bo mu bihugu uko ari bitatu, u Rwanda, Angola na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bari baremeje uburyo bwo kurandura FDLR. Ngira ngo bigeze hariya barabyanze. Kuba barabyanze rero ni kigaragaza ko na biriya bakoze ari ikinamico. Bwana Magashi, none se nyine nuko uyobya uburari bariya abantu rero wagira ngo ntibizi, wagira ngo nta bwenge, bo bemeranyije ibintu none basubiye inyuma, ibintu bagiye kubikora vuba. None se birahabwa agaciro gute? FDLR igiye n'ubundi kiri buri ko ahubwo bayohereje ngo ijye kumara babandi yagombaga kumaraho rero, kuko barimo barayohereza aho M23 aho M23 z'abaturage nibo barimo kohereza iki FDLR, aho kugira ngo bayifate. Ko bari bari kumwe kuki batayifashe? Ko bakoranaga inama zose n'ibiki byose kuki batayifashe? Hanyuma ahubwo bakayohereza aho M23. Ibyo bishatse kuvuga Bwana Magashi, rero biravugwa ko muri iyi mirwano rero yabereye hariya mu Bambiro ngo hari abayobozi babiri bakuru ba FDLR, harimo uwitwa Sibostani Gakwerere, yego,
bakunda kwita Gihayima. Uyu yari hariya kandi n'umuyobozi we Ntawunguka Pacifique alias Omega nawe ngo yari hariya, ariko we ngo yabimenye mbere ngo aragenda. Bakwibaza utese uyu yabimenye ate kugira ngo agende? Noneho n'uyu Gakwerere bakavuga ko ngo yakizeho amana, noneho agacika yerekeza ku ishyamba hejuru. Ibi ngibi rero wabyumva ugasanga ni ibintu by'ikinamico, ntabwo umuntu yaba ari hariya ngo agucika arinda agera mu ishyamba hejuru. Bibaye ari byo, ari operasiyo nyayo. Iyi ngiyi ni nka ya kudeta yapfubye y'Kinshasa, ya yindi bita kudeta rwose, jye mbibara mu rwego rumwe. Ni ukuvuga ngo aba bantu bose ntibagihayima wa mugani wawe. Kurikije ya kinamico bagihayima wabonaga ibyo Gihayima kina. Yego. Kuri bo bagihayima burya bakora ibintu ukavuga ese aba bantu barabikorera abantu bazi ubwenge, barahenera uzi guhengeza. Ibi bintu babitekereje ukareba ubwenge bwabo. Niyo mpamvu rero iyo inkuba zikubise, yego, usanga umuntu wari generali yabaye kaporari. Yego. Reka iyi ngingo ya Mubambiro tuyiveho, tukomeze tujye kuri ya operasiyo y'inkuba. Iriya nkuba Bwana Magashi, nubwo wari urwaye waba warumvise imihindagano yayo? Imirabyo narayumvise muri biriya bice, inkuba ukuntu zahinze, ukuntu zakubise. Ikibazo utarimo guhurizaho ni imibare ishobora kuba yahitanywe n'iyi mirabyo n'izi nkuba zakubise hano mu ishyamba Bwana Sena. Imibare rero Bwana Magashi ngo yanabaye n'imibare, byatangiye bavuga abantu 80. Yewe icyo nzi ni uko hari harimo brigade 3. Izo brigade 3 rero kugira ngo umenye neza inkuba ngo zakubise bingana iki, reka tumenya abasigaye, kuko abasigaye nibo bake kurenza abapfuye. Kuko imirabyo yatangiye ngo saa 8 z'ijoro, hanyuma inkuba ngo zirangiza ngo saa 10 ngo za mu gitondo, ariko nyine inkuba ngo neza zarafite byaraye. Yego. Cyukuri rero bacitse kuri cumu nibo barimo bazibara. Sinaje kumenya yuko bari bamaze kwa Bujumbura ubwabo bari bamaze kwakira 26. Yego. Arwaye batagira amaguru, abiki byose za ndembe zafashe ibitaro bimwe bya privé, bakuramo abantu bari barwaye bari barimo, bagerageza gushyiramo izo nkomere ngo bakomeretse. Urumva inkuba mirabyo hari ukuntu ngo yafataguraga. Inkomere zo ngo inkomere zo ngo zirakabakaba 500. Inkomere ngo zirakabakaba 500. Urumva hari 300 na mu kibira hari abapfuye ari 200 407. Yego. Abari ageze Bujumbura bapfuye ari 326, ubwo bose hamwe ni 700 na bangahe. Yego. Ikibazo cyo hariya ngo batazigera muri 3 zikaba kwa zarakubiswe n'inkuba zikarangira, kuko ishyamba ryose ngo riranuka, ishyamba ryose riruzuye, ibyo byose banivugira. Izo ni zamaze gukururwa ziva mu ishyamba, ariko ishyamba ryose riruzuye. Bwana Magashi, iyi operasiyo y'inkuba ubu iratanga butumwa ki, haba kwa General Neva, haba kuri FDLR, haba ndetse no ku mufatanyabikorwa Tshisekedi? Iyo operasiyo y'inkuba iyi ngiyi koko iratanga butumwa ki, cyane ko buriya ntabwo wahabaye? Nkubwire amakuru mashya yagiye atambuka. Amakuru mashya ndayazi. Inama zabaye zo guhuza FDLR na FRN, inama zabaye Rusesabagina kidekarara ngo aragarutse, inama zabaye z'ibikoresho, inama zabaye za training 50,000, inama zabaye zo guhuza abayobozi, inama zabaye zo gutumiza abajenosideri muri Nigeri. Izo nama zose surumva tutazizi. Hari n'ikindi burya ngo Bujumbura kuba wabona ikibanza ngo birakomeye, kuko FDLR yahageze ngo itangira kugura ibibanza byinshi kugira ngo yubake, kandi noneho rero iyi operasiyo, iki gikuba cyacitse kiratanga butumwa ki, haba ku Burundi, haba kuri FDLR, haba kuri Tshisekedi? Kiratanga ubutumwa ko Imana itari mu ruhande rw'abajenosideri, sibyo? Yego. Gutumiza abajenosideri ku isi yose ngo baze bakabuhariwe muri jenoside, bakuriwe n'umujenosideri mukuru nyine nawe uzwi uharwa, hanyuma inama zibere hariya, hanyuma bategure neza uburyo bagiye gukora jenoside, hanyuma Imana iri mu ijuru iri kubapfukira. Ntabwo ibyo bintu byashoboka. Rero bamenye yuko
igihe cyo gupfa cyo kuvuga ngo buriya bwoko bugomba gupfa bukarangira, ubwoko bw'abatutsi bugomba kurangira, icyo gihe cyaratambutse. Nibasubiza agatima memero, bareke izi mvugo zabo zidakwiye, nibongere bicare hasi, bongere bige, bamenye yuko Imana ishobora byose yabagaye, bityo ikabahana, igakoresha inkuba n'imirabyo yazo, ikabasenyagura, ikabarimbagura, hanyuma basubiza agatima memero, babonye ko kitari igihe cyo kongera guhiga kumena amaraso y'abatutsi n'inzirakarengane, kandi bumve yuko bitashoboka, bumve yuko umugambi batangiye bashaka kongera gusubiramo no ngo bawusohoze, bumve yuko imigambi yabo yamenyekanye, basubize rero agatwi y'akawunino, cyangwa se baze dufatanye kubaka ubunyarwanda, nta kindi. Urakoze Bwana Magashi. Reka tunyarukire Igoma. Bwana Magashi, Igoma rero ngo hakaba habereye inama rukokoma, ni inama ngo yayobowe na General Major Peter Chirumwami Nkuba, uyu akaba ari guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ikaba iyi nama yahuje abayobozi b'imitwe ya Wazalendo, ni ukuvuga bitwa Banyatura, bitwa bande, iriya mitwe yose uzi ikorera muri Kongo ifatanya na leta. Abayobozi bayo bahuriye Igoma. Muri abo bayobozi twavuga nka Janvier Karayiri, twavuga Gido Shimirayi, twavuga Mutayomba, ngira ngo uramwibuka, twavuga witwa Kigingi, hari uwitwa Obedi, hari ni benshi. Aba rero bakaba bahuriye muri iyo nama, ikaba ngo ari inama ibafasha kunga ubumwe, ngo bagakorera hamwe, bagakora ari umutwe umwe, bafite ubuyobozi bumwe. Muri aba ngaba hakaza kuvamo umuyobozi ubayobora, abandi yenda baraza kuba bungirije bafite ibyo bashinzwe, ariko noneho ubuyobozi ngo ari bumwe, intego ngo ari imwe, ari ugukorera hamwe. Ibi ngibi ngira ngo urabyumva Bwana Magashi, kandi ngo bikaba byabereye kuri hoteli yitwa Hotel Le Deux Paysages iri hari Igoma. Si ubwa mbere tuyivuze, ni hoteli iri ahantu uzamuka uturuka Ihimbi werekeza hino mu mujyi Goma. Bwana Magashi, aba bantu ni abantu bagiye bahangana, ugasanga bamwe ntibumvikana n'abandi, bacitsemo ibice, kandi noneho aba ni ba bandi bamenyereye gusahura hariya muri Masisi. Uretse uyu nguyu Kigingi niwe abaturage bavugira ko adasahura, adapfa kwambura. Ibi bikaba bimuteranya n'aba bagenzi be, ahora arwana nabo, ntiyumvikane nabo. Bwana Magashi, kuba leta ya Kongo irimo ihuza aba bantu, urabibona ute, urabyumva ute? Ongeraho ko aba bantu ikintu bahuriyeho na FDLR, bahuriye ku cyo bita ngo ni communauté hutu. Ibyo uko ni ukuri. Bahuriye ku kuba ingengabitekerezo bayumva kimwe, nibo babaye abavandimwe nyuma y'aho bamenesheje izi mpunzi zandagaye hirya no hino. Mana we, nibagiwe uyu munsi muri Canada impunzi z'abanyekongo zakoze imyigaragambyo. Yego. Iyi nkuru ntabwo nayiburekinze we. Ntacyo amasaha aracyahari, tushobora kuza kwigarukaho mu masaha y'ubutaha, mu nkuru z'ubutaha. Ariko abangaba Bwana Magashi, ikindi twongeraho tunagaragaza ni uko nanone hari ababarwa muri FDLR, muri abangaba bahuje. FDLR imwe barimo barayirasa hepfo mu Bambiro, indi barimo barayiha inama Igoma. Bwana Magashi, icyo kintu uko gutandaraza wabisobanura? Ibyo mubwira kwa ibyo barimo bakora hariya, wagira ngo babikorera impumyi cyangwa babikorera abantu batareba. Yego. Bose barahari kandi barimo barigaragaza. Simbona rero ntabwo wakwita inzungu wishe umwotsi. Yego. Aba bazarenda bose ntabwo watandukanye ingengabitekerezo yabo n'iya FDLR. Yego. Ikindi n'ubundi Kisekedi nawe yabitabaje kugira ngo barimbure inyoko. Yego. Niyo mpamvu bagenda muri communauté hutu, niyo mpamvu bitakwira agenda akamamaza ukuntu bagomba kwica abanyamurenge bakabamaraho, ugasanga ntacyo bavuze kandi bazi ko hari depute nationali. Ibyo byose rero kuba byarahawe intebe n'ubutegetsi bwa Kisekedi bufatanyije n'ubutegetsi bwa Neva, aho ngaho niho ruzingi. Aho kubona begeranya ati mu bumwe, noneho nimurangiza kuba umwe, umwanzi wacu n'umututsi tumurwanye. Ibyo ngibyo urumva kubikora, ahubwo no kutabikora nibyo byaba ari ikibazo, kuko ibyo bagamije nibyo bakora. Urumva rero mu by'ukuri bya bindi nyine barimo bajijisha kugira berekane ko hari icyakozwe n'iki, ariko imigambi yabo nyine ikiza nk'uko bigaragara, kuko abagomba kubikora ntabwo aribo babikoze.
rero kuba barimo babafata bakabagira inama ngo bahuze umugambi n'iki, ibyo bahurizamo umugambi turabizi, abo bagomba kwica turabazi, abo rero nabo bamaze kubisobanukirwa bafite uburyo bazirwanaho. niyo mpamvu rero tutabitindaho rwose, imigambi yabo irimo iragenda ijyaho iherezo, amahanga yose arimo arabireba, natwe turimo turabireba, inzirakarengane zikomeje gutereranwa, ariko Imana yo ntabwo izadutererana ibihe. Urakoze Bwana Magashi, reka twibutse abadukurikiye ko nyuma y'iyi nama rero y'aba bantu b'abawazarendo ngo haza gukurikiraho gushyingura mugenzi wabo w'umukoronere witwa Mucako. Uyu Mucako akaba yaraguye mu bice bya Kaniro, aho uyu Mucako yungirije uriya Mutayomba, ingirwa General Mutayomba yari amwungirije, ariko aza kugwa mu mirwano aho bahanganiye n'intare za Sarambwe hariya ahitwa Ikaniro. Ubu rero nyuma y'iyi nama bakaza kuba bamushyingura kuko umubiri we ngo bawugejeje hari Igoma. Reka dukomeze tusimbukire muri Rubero gake. Rubero rero nayo ngo imerewe nabi cyane ko ngo abayobozi bayo ari uwo bita administrateur burugumestre wa commune ya Rubero n'umwungirije, na birumvikana hariya naho ni etat de siège na basirikare, ngo baba bahunze bagahungira i Butembo. Iri hunga rivuze iki kuri Rubero? Iri hunga ry'abayobozi ba Rubero rivuze iki? Ihunga ry'abayobozi ba Rubero ry'ibiceri risobanura nta kindi M23 rega, ni ukuvuga ngo uko cyagiye M23 yari iri Kanyabayonga, tuvuga ngo Kanyabayonga yabaye Tombi. Yego. Muri uyu munsi rwo bitavuga wenda ngo Rubero yabaye Tombi. Yego. Ariko mu by'ukuri uko cyagiye M23 yari iri hejuru ya Kanyabayonga, n'uyu munsi niko yagose n'ubundi Rubero. Yego. Abayobozi rero bavuga bati ntabwo tugiye gutarirwa aha ngaha, ariko nanone kuba bagiye bahisemo nabi kuko bazi M23 kandi bazi naho yabohoye uburyo yabanye n'abaturage baho. Rero bariya barimo baragenda kubera ingengabitekerezo nyine yo kumva ko hari wenda bagomba kwerekana uruhande bariho kubera abayobozi bene wabo bari hejuru. Ubu bisobanuye ko mu mwanya muto, mu gihe gito, iminsi mike, dushobora kuvuga ngo teritware ya Rubero aho icyicaro cyayo habaye Tombe. Deja Tombe. Urakoze Bwana Magashi. Nyemerera rero tugane ku musozo. Wakoze kwitabira ubutumire bwanjye, nubwo wari urwaye ntabwo byari byoroshye kwihangana umuntu agasindagira agakora akazi nk'aka, nibyo gushimirwa. Ndagushimiye Bwana Magashi, wasezera kuba twumva. Murakoze cyane. Yego, barakoze rero abakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki, turabashimiye. Turabibutsa kandi gukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu ajye ahita bizanira mutavunitse.